Imamo još jednog gosta, neplaniranog gosta za ovu emisiju. Stigao je čovjek koji je doneo bojler. Da li je bojler tu? Izvolite, dobro večer, izvolite, sedite. Gospodin Galović, je li tako? Galović Milan. Milan Galović iz Novog Sada. Nećemo da kažu adresu da ne puštu da se javljaju za bojler, je li tako? Tačno, pošto ima samo jedan. Ima samo jedan. Da li je otvoren ili je stari? Ne, to je potpuno nov bojler koji ima relativno interesantnu istoriju. Namenjen je bio kući koja se gradila na Korčuli. Ta kuća vjerojatno neće trebati bojler. I nov, potpuno nov, neotvoren, u onom belom što ste vi rekli, u onom. Gdje se nalazi bojler? Da li je tu? Bojler je u vikendici, sutra ja idem u Beograd i donosim, svakako idem u Beograd, tako da donosim gospodinu. Ili na izložbu kod Tapija. Ja sam sliku odmah dajem da se nosi. Ne, to ne dolazi u obzir. Prvo, ja moram svoje što sam obećao da ispunim, onda ćemo dalje. Hvala vam mnogo za taj bojler, pa ćete se vi dogovoriti šta da se radi sa bojlerom, sa slikom i tako dalje. Ostanite ovdje, inače možete se poslužite šta želite od svega ovog. Ne, ja bih samo teo gospodine Čobija, kad sam već tu, mi smo se vidjeli dugo, a ja ću da ga podsjetim, na davne 70. u Sarajevu, kad je sniman film Nokaut. A vi ste igrali u tom filmu? Dobro, sad to nije bitno, nego onda je ProArte su u jednom delu tog filma svirale, mi smo se tada upoznali da se eto nismo vidjeli. Kako nije bitno, vi ste bili glumac, je to bila glavna uloga? Pa jeste, to je druga Milan priča. Galović. To je druga priča. Meni je drago da ste se javili, uopšte da ste došli u emisiju koji je gospodina Milana vodi, ali stvarno prošlo je dosta vremena, da, eto. Ali to nije razlog da mi ne kažemo živjeli. Da, da ne kažemo živjeli. Živjeli, dobrodošli. Hvala vam mnogo. Zvolite, imate, ja mislim da ima vina. Nema, nažalost. Dajte vino, a vi polako i sigurno nismo stigli ni da odgovorimo na sva pitanja. Živjeli, da. Malo da popijemo. Nismo stigli na sve da odgovorimo, ali tu je TV Revija u sljedećem broju TV Revije. Za neka od vaših pitanja, poštovani gledalci, naći ćete odgovor u sljedećem broju TV Revije. U ovom broju TV Revije, dakle ovo je najnoviji broj TV Revije, pored niza zanimljivih tekstova, naći ćete i odgovore naša prethodna dva gosta, gospodina Rackova i gospodina Kujundžića. Ovdje se nalaze u ovom broju odgovori iz promenade. Stigli smo do samog kraja. Šta kažete? Preživjeli sve to? Meni je žao što je Čobi večeru sad i 15, inače šta misle da je samo ruč? Da. Inače, gde možemo da vas sretnemo prvom zgodnom prilikom? A možete da me sretnete, evo upravo sam ja došao iz jednog divnog objekta. Došao sam, ako ste vi, gospodine Crnjanin, gledali film Orlog gnezda ili Zmajevo gnezda, da vas to asocira nešto, mene asocirao, ja sam bio skoro pred 2-3 dana u jednom divnom hotelu koji se zove Mir, koji se nalazi u Zvonačkoj banji. Zvonačka banja, gde je? Zvonačka banja, to je pored Pirota 30 km na 700 metara nadmorske visine i tako dalje. Da krenemo odmah? Jeste. I evo ja koristim ovu priliku kao jedan od članova žirija da vas pozovem. A to je žiri čega? Na dan iz Zvonačke banje. To je Radio Beograd organizuje. Evo, gospodin Milorad Crnjanin, Radio Televizija Novi Sad. Vi izvolite, proučite to. Kada dođemo? Dođite petak, subota i eventualno nedelja. Pa dobro, vi dođite u subotu. Dobro, dolazimo na subotu. Ili nađite zamenu za ovu emisiju. Za petak. Da nađem zamenu za petak, da dođem u subotu. Ja vam kažem da nećete pogrešiti, jer stvarno Zvonačka banja je divna. Onda znači vidimo se u Zvonačkoj banji. Dobro, hvala mnogo. Došli smo do samog kraja. Ima nešto što biste htjeli da kažete? Možda se ja ljubim. Dobro. Čobi, uz ovaj poziv, hvala mnogo na ovom pozivu i organizacijnom odboru iz Banje. Ja isto također želim da pozdravim vas u studiju, gledalce na televiziji i da vam poželim puno sreće. Onima koji nisam čestitao 8. marta, evo sada koristim priliku da čestitam 14. marta. Hvala mnogo i za bojler. A ima još jedan bojler ste dobili, evo ovdje ja neću da sad sve čitam. Pa otvorit će radnju bojlera. Evo. Pošto pravi školu i taj drugi bojler je dobrodošao. Dođite, molim vas, posle emisije i vi imate... Jedno preduzeće privatno vam dodeljuje bojler. Odlično, i oni imaju isto poklon. Dobro, hvala mnogo, poštovani gledalci. Vidjet ćemo se ponovo u naredni petak, ja ću biti tu. Dakle, ponovo...